Doktor batbet jongka Apollo Hospital, kinsa Sumar yaki Nongpang ha Apollo Trinity Medical Center, kabadan Hajan Gora Lane, Lower Nongrem Hills, Shillong. Doktor Amlan Jyoti Sharma na Apollo Hospital Guwahati, unsawan haka arpo arterek unaitung araja rapsan, haka por shipau bije, hadu khatwe bije por step, ban Sumar yaki badan mau hau khulai, ki badan jingthot ban lej umpenjie, ki badan jingpang hau prostate, ki badan tumor lani jingbampong ukhlai bat prostate bat kiwei jingpang hau khlai urological problem. Dr. Adil Hassan MBBS MD Internal Medicine, DM Medical Oncology, DNB Medical Oncology, UK SCE Oncology, 12 years of experience na Apollo Excel Care unsawan haka arpsau tarik unaitung arhajar arpsan haka por kharwe bije menstep hadu shibaji nosngi. Dr. Adil Hassan Sumar yeki badan jingpang bampong cancer haka bun breast kakli barrendang hau donut hau tor haki lymph bampong nedon cancer snam leukemia bat kiwei ru gija jingpang bampong. Dr. Abhijit Phukan Hematology na Apollo Excel Care unsawan haka arpsan tarik unaitung arajar arpsan nadu khatwe bije menstep hadu shibaji nosngi ban Sumar yeki badan jingpang dunasnam jingpang misnam bat baslem ban set kasnam hadien bamensau jingpang haka bagasnam kami palan bat ka bapelong yakasnam banlang jingpang bampong ne cancer snam bat kiwei gija jingpang bayadai bat ka jingpang snam. Lada ki kwa banbu appointment philar ban shu phone lani shu WhatsApp ha number khandai sau prasan lai khandai nyo ar nyo lai but philar ban shu book online appointment ha ka website www.apollotrinitysshillong.com.